menya video bansam funti meye sesi anu munim sa tax fufura abade mo akwa app no so akwahwe se tax fufura aba e won krofo sika so munim de business aboso kai fo konkonsa fo no tro mo fi so ba betete niam so ama mo kwa fast paper sa mo ba mo ntete so ma driver fo ntobi o e kasa Ghana fo omo kasa papa about John Dramani Mahama ni NDC aban the new taxes are omo inside introduce omo see dollar taxes na D na no say D levy ni dollar taxes na eno na John Dramani Mahama ni NDC aban aba e di aba sisia ebusia eno na Ghana fo e bi e kasa e di yaw kasa chere government say omo bre kromu nyamia man koye na every blessed 2 months be every 2 days every 3 weeks be all the taxes new taxes eba eno na see John Dramani Mahama na wo twa mentro eno nti wo yana na do danko akufado because only 1% e-levy buy what can some fruit as I buy muka cause asema chirano because of the 1 e-levy buy na NDC for twa mentro somba be yi sa na no isi o mai no recently we did 225% tariff and the 2 electricity any water bills and so on and no musa ni 5% at $2 account and in yamani so e chere se nkofo na omu di jawo dollar mo di mpacho mbere papa we na ya ka chere mo se NDC na yenim no edi John Dramani Mahama na yenim ne dadani de oyo dwanfo no no kan ye oyo dwanfo wo say usu na mi ya akabede na ye wo ya nti John Dramani Mahama de want mo case o say enye bia mbeka no no obeti oyo dwanfo obi a waka kire mo say oyo dwanfo a enne mo akomo asori akoto abama no nti ebrani de ebeba sa abusia mo ko ma ye ko ne ko tie dia amafo ka efa this dollar account my power pa enini anumpuka my power up puka ne kuta me no Mahama bomodian ne bra street no so na yema puka bottle de eya ye dim nti ne yema gumu a wonhu my power up me buafu din mi se menya video bansam funti meye sesi anu munim sa tax fufura abade mo akwa app no so akwahwe se tax fufura aba e won krofo sika so munim de business aboso kai fo konkonsa fo no tro mo fi so ba betete niam so ama mo kwa fast paper sa mo ba mo ntete so ma driver fo ntobi aban bia ba driver ni e no to nani si ni so anfa fuela or be fast papers aboso kan for so ti ono mayo madwen so mo nti papers so because om ko fa ye ne dollar no na e wo soro ye betiti Ghana scan ka ye di be ye free education ye di akọ $100 se dollar nka bebi ogina na nka cedis ni pre challenge e na dollar so ono ntie foko ono ntie obia ana esi ya dollar e na waje praga e na okoi we are say we a politician who ba be politics men for politics mfa dollar so men fa fuel so sa na ma mienu we obia ni obetimi a stop no because Ghana ha yen nim hwiye Manchester po e di soja ye kura enya papa ye bibia ye kra nti obia ni obetimi a che dollar ejina ho but ye betimi aye bibi ama bibia ye yie ama timoemufo ho ato mo ye ni hwi kura na ye raw materials ai there were raw materials enti na ya papa na nado na opeso ya no ye train ways se si a ukọ no offside ho a ebrobo ayefo kotokuo no matese no mu to no 5 million 6 million ebrofu franso aba enti we anka train station na train no kwan na anka obeye no na anka kopie no odin region ho a train the fin of aba acha em say by 2 hours by 3 hours obeba because traffic in train na nado aye se adwuma ni nyina enti na ye gradual process na make am search and destroy party Mahama Sade tax fufuraba dollar tax monko app no so na monko hwe wa wo dollar account no ukoyi a ye beto dollar tax
ono ase ye spread bad news so no no the news ni beto so ama ye so ye hu na ye ka bi sese anyame adom nye obi a na ekuta ewe TV wani dem obi wa ni TV se kra na onye ni ye TikTok nti okoso a no nkotie konkonsa obenya movie ahwe TikTok omutimi load movies ni bi begu so obehwa season 1 a kosi season 3 short movies ni nyina wo so papa no wo China ni nyame nhira no na mahama dollar tax na odi aba no wadwen kire wo sei wo be sasa skandi amasa me jemfi wo hu se mu de mu be pass mu be implement ade bia mu twan ade asa na nkrofo ada no no ma na 13 ena 13 o tena 14 em sasa ade na start no on the 12 me hu date na start on the 12 ade nkwasi dollar tax na odi be to nkrofo sika so dollar tax na odi be to nkrofo sika so mi ma pa mi sika saving na mi ya no dollar account se na be dollar ba soro amenye bi no wu di tax be to so abra bank fo nso no wu kwakwa dollar account no wu be yibia o muti o mu de and then every month be on a bank na nkasa no you pay them bank na nkasa wa wo save ho no tuo muka because every month be on muti percentage bi wom na say ni pada say na penny sika be dollar account wo the tax be to so na wo kura den Bolly Van Dam den na ye wo sa sesi ya na wo si tax bi ana na do de ba ye na enye nso tax no wo yi bi na odi bi ba the QNet president ayenya dollar account na wo jinu wo ji ayeden wa fani ama ohun we didi mebua wa fani me se bra na me mix bibi kakra ma wo the tax be to dollar account so ama businessmen abedwane wo kro ya so na so kwa pay investors aba na kwa pay investors ba nipa na oba na okuta dollar na oba o the dollar na be di juma bebre na wo the tax good dollar ni dollar account so the fee abrochi di aba ha na wa adwen kira wo say na di asem kure nia ye ya kan yo na ye ntie mi se wi asa ye wo hu etwa ye wo be babone etwa ye wo babone mi se wo yo ba na wo akwala na so ya dia mi se wo ti wo be bi nkan wo na we de ya to babone mi de man to bi vote my MPP obi enim mo to abafun ye bebre o onu ankasa gina ha o ka se se mi wonim na wa fa ne ma o se mo nim na mo kwato aba ne ma NDC a mo betie na watonga na dollar account na edi tax atoso no dollar account na we bie na wo fi se wo ye oga wo bebuga no edi tax ya se 5% 5% wo be yi bia e ba te 5 na busa won sasa wo yi ahe mo na mo dollars mo na mo nim yi transaction no wo yi ahe na ye beto yati 5 free mo awusika na ebe kan he wo wa branya awusika na wo wa ko save no mahama betena what tax dollar tax ayi rade Bolly commando search and destroy party it don't mean dollar account o me da cedi na midi ade hu hia nkwa no sori o implement no de akọ na nkofo no muti parliament ofo no mu a ebi mu ya kromfo no ma adi atom ade an dollar account government in power what can we do today ene 9 months o ye guso ko account 3 years how many months 3 months mebo e guso kan umbe ka hwe mfa memba no ho you guso 21 umbe ka hwe mfa memba no ho e form school no ho eno umbe ka asa be gina wa asa to bomb ba kwa to krom say wodi tax beto eyi dollar so obi a o dollar account bi a wodi tax beto so teachers no so nya wadwen so be tuo muka no ma ko school sa kwa kira de ye bia school aban school fo akira IBA school exactly 9 months ye ntuo muka eno de wonka be bia wo benya sector wo be twiske fie no na hia wodi same jefi no nua be ma no ko see gold ano no eno anso unim se eye den ya na enya abotarma na 4 years no do NDC obi ani obeba pa obi into wo fa by hook or by crook na wasesa Ghana sika hye obotom se we do we need the businessmen na echi na timomfo Ghana fo na asabe nyame hye mu kakra na omo bie dollar account no sabe tete wo mu sika no mama oye kromfo wate you are a thief oye kromfo o wadwen a ye de wiade ya a thief yan kan sebe sami manya ka cho se week we me wo so one no e so yan o bomode ma me mba ni nyina anya school so obi a onya sister kura e so onya school
2 tia teacher sika 3 wo say obe di etia be tia atum eno na number 3 ye twen tia nyina atum na wo tia nyina atum na da tia beto aba na wa be yi uni twa asidi na yakwoto aba na ama ba wumia de manya ka chanse mo nya na adwen say ye votima na wa be tichi obi enya sanka anka no nka so bete ne kakanka mia meya ni shege wa app no so what be the same me save me sika bank yanka sami tua tax man bank yanka sami ko iska dollar account no tibi na wo wasadi ye friend say eto abeto me sika so na de nkro no ni tesa wo say bibia wo na wo so kofa investors investors so fi ni kro mu ba o de dollar ina ba ba ye adwuma bebre wa international dollar account obeki scan fi na account mu abrochi na oba na per dollar bia no tini 5% ebe de na adwuma na akoso o mbeba search and destroy party who be say bibia who say bibia na owi awukọ na fe de ba umia ba na wa be yi because time a wo ba ye no wo se ye wa say bibia ka dompe 5 cedis ama wo se wa say bibia ka dompe ana na do be fa ye o se enye hwe ye dompe kura na obefa to aso wo ho the customer papa bi aba obeto aso wo ho na papa ibe ye den ebeto aso wo ho maaye na kakra eye dompe no kura no obeto aso eye den edi nkola go free nkola ifeli e ba so onye hwe bebre ifeli e ba so onye hwe because so person wo kuro ye papa first of all you deal with education first you give everybody chance to be in school obema obi a chance ama na ko school na papa ni yesa one failure akola bia wo de oba ye what to want himself free education it was correct what that dan krofa can some agun krofa sum every aka chom say then na school no kura no untimi ye de ai na ya untimi ye no bo modin na ye wate ese utimi ye mane ye ese utimi ye na wo ye ne jai touchline na wonam na sese a wo de tax akwato amanfo sika so dollar account say sika na ya odia omuno na kwa pesa sika no mahama Boli Vanda social media no so a obo se NDC fo no bibre condemn act no adent no mo condemn ni nyina agina nungwase a abeka omo aban no omo na omo dwen se omo begu chama abronye ni mase na omo nim se ade no ebeko atia wo mo omo nim se no aban no na omo pese o yese na omo nim o hwenso no omo na hyehye akire ena ma asade ewi ebaye enen ya akoye yo ya just abana you unpopular within this short time enyu obi a na eche no let's look at something here. In September 2017 Nana Akufo-Addo was busy implementing free senior high school for every Ghanaian child out there. September 2017, because it was part of Akufo-Addo promises to Ghanaians in 2016 general elections. In fact, even 2008, Akufo-Addo did use that free senior high to campaign to promise Ghanaians. 2012, he repeated it. 2016, Akufo-Addo repeated it. Akufo-Addo obey your man penyinia. September 2017, no one implemented free senior high school. Yenshe dear John Dramani Mahama or didn't first year. We are in September, right? But John Dramani Mahama started arresting people unnecessary way. We used to the first, the 8 months, or no way used to even grow the 5th month, and no started so much chicha month for. Want me and make it good use of. Ne months ya wodinya yi. Let us compare John Mahama 8 months and Akufo-Addo 8 months in government. He made good use of it for Ghanaians. Amu obieba so omunku school free sa time no na wodi niam atutu akwan mu. John Dramani Mahama edi ne die no ama mfaso ama Ghana fo. Dia mo promise ye 24-hour economy na edi ho akotene. Economy edi hu akotene oba dollar beko from nya dade se dollar ni nam 13 dollar na wo kana anko from galamsi a wo promise na edi hu akotene se wusu wuntimi nya ho hwe asese nim se galamsi ekon no ajegon wuntimi nya ho hwe biom
What me make a good use of this your 8 months in government, your first time. You even say that omomo second time. Okay, whether a second is first, you have landed. So say what NDC appoint a useless government. Yes, the NDC government is useless government. Because if Akufo-Addo was able to use his term, 8 months, just first time 8 months, to implement free senior high school for every Ghanaian child to benefit from it, then you use yours to be harassing people here and there. Now you are talking about hate speech. John Dramani Mahama, ye bidi watem atika. Ye bidi amakwe yawo esanso hyehye. Tis all the two enum na sanya woda emfam onyonko. Biara ubedi John Dramani Mahama atem ana ne yira atem na obeba abepacho no wonnim nyansa. Ye bidi na atem atika. Opa won continue so watch checheche. Because already you say 4 years na Ghana for the amano no. And you wasted votes, wasted years. And you John Dramani Mahama. Bedamasi.